story a mewo adema wo no enya baaku na eyemienu na akoye se ensem no esese kakra ni nyina afa kwasiebuo ehu na ababa asemu gidie osonya gidie ewo abrantebu na enye ehwiehwie no enya asem keso de na no disem no atu edwa nyenku ne nkohwe video a edikan ne nyenku ne nkohwe na yenyamu enchiremu ne ewie so a video eto aso no so e de eno so abedan number 1 watsena se ewo fie ha ye bedin sama biebien samu afifin samu wrawran samu ye wi ya panu pomesibre eje amasam no eno titami chuku enko bia na asam no anu aden ankasa mini abaye from ohene baba Diane oso ye from say ye from Rhoda Newton pato anu apeja woni mu ede amame ede na do na wo de wa be pie mu wo ejapa futu si boye nkomo ne enti o pacha no pedia boko so enye boko so ofri na bai mi fo shuma man Rhoda ne no form Rhoda boy unya ready and you the next case mi fo shuma man from Kumasi ya Kumasi ya Barkesi Road okay ene bai last year March no mu ho ena mini bank mienu na eye adwuma ena me call was me kwa akoji loan e de akwa akoto machine but me call no first bank ni release scan ma me 10,000 e de ma me e ma me ko hu me boss o kire me adwuma e fel mistake do no no wokron no e no kire me so no no machine no use no kra no e sliding use me kan say second hand intinu your friend is same na di na ni man nsa kan ntime nkwa same no ho kire me same no wana ntime me nkwa same no ho na same no be boa ma me so menya sa second hand ni bi ena me di osia ye oyo no me call same no ho e wo Ashtown ena me ni di nkoma no si o ma ba ye kra na papa bi to anu so mienu e wo ho a se ono so ne machine no yesi bibi kakra nti no nja ye adwuma ne ye nto ton ne machine ba machine esi wo emre papa ni to anu so mienu wa hin e wo Ashtown wa se omu nyina ye printing press okay aha nti no samene ka sa akire me no se o mabaye na papa no kra yesi obibi nti onje ye adwuma ne ye nto wo ton ne machine na msi o ene ye di nkomo ni nyina akosi na ese machine akosi 27,000 but machine esi wa kakra ache ene ya machine su use di ye adwuma kakra na se wudi si wo for some months na ye frɛ bibi head ne part kakra bi wo ha wo se wo sesa no nti na wo se scanner me ne ka akosi se scanner me betwe 27,000 no omu de bi baya sa maintenance ena me meji tu mu nti me de 10,000 na me first bank de ma me no e de ko akoma omu no omu use 10,000 no mu de machine ho adwuma me ankasa me di adanse ese omu de machine ho adwuma nti emu na asa bibi kakra eto me wakwan so na me ka che omu se osisi ade me nda nto ade ni biom nti no omu fa me sika ma me na say machine run back so wo use scan nti me am ya we na me sen ya me ya we so mo use scan and o say sisi ade ne ma me yare nti no me hwe ne mire kakọ ti so obi abefa machine na ansa na me meji tu mu nti e ho a na ma fresh ame no o si e ho a na ma fresh machine run no o si obi machine run your friend is saying me patron de minim ni din samene na minim ni din aha wa no si obi ma fa minya abotre nti no e say mu na ne ma me no so nyame amfa samba owu ye okoye nti na say mini ni di nkomo no ni nyina echire no ekosi se aso ye na ma me ye no June 27th last year nti o ye wi a o discount ba mami na me see you mati nti na say me ni mu ho on the 14th last year me on the 14th mo me sign friend no me friend no see o machine obi am be fa kran ko discount mami e na ye no sunti no oniska nti sa me ne kasa wie ye na ade chin yo se na obi be fa machine no koye nti me so me twen June no ono ne de ahya me no nti me ti June me ye wura June ma date ni so me friend so ne kwesisen o si o one me kasa ye na obi abefa machine no ko ma me discount ma same se on fa mo na me se o se o same for scan am si de bi same for scan bi ama me free wona no anu me fresh same on fa me call papa no so free no so ka chen se o discount akoyi operation o sade ba nde ba nti o sramia ma kwa nti e ba ne sa na ase de o gigi susu no gina mu gi scan ma me no o ma me pressure nti ma me so me de pressure call machine ro ka chen se ma fo me sika na ma me ameka esi o machine ro ne se me di na tem nti e ho ne de me sra no fa nche me bato ndi manim na me senke sika me fa nkoma bank no na me ho nto me
enti skasen ye ka ho asem sisi a na ye 10,000 na interest 2,800 be kan ba sisi a penalty na ba be kan mo iska na kwa ko 16,000 e so me dem bank no enti same no wonim no wai na wonim ne dada same tama mi so adwuma boss no baba ye me boss adwuma ma no enti won hye da anim no me boss and me boss asa mi hye na wonim baby a wote oye wadanfo ana se de baby onye madanfo de minima no so ba ye me boss adwuma ma no and odi me boss anim so ma no kofa asa na second hand machine no oda use be pmen na me ho na boss kokto bai enti na wonya ni mugidi it is a machine run say odi scanner masame ai na wonya same wone na kasa efiri wona machine run kan sa asa me kire me de me fresh ame ma no faida me nkotu na adwuma so ma no me nko na adwuma ko hu ne da enti machine run no de okwa akoto no me kwa me koto no enti skasa na akodi same ho sisi a machine run so de 10,000 amasame odi scan 10,000 me de koye no de amasame ena same so hwe na wu hu no debi ba na adwuma mu wode na kwala ye adwuma enti se ye jiska na ye engine free same ho ana se ye engine free ye machine ho na no okay machine same na me discan ko si ni nsem same na disca no ko si ni nsem ena machine run nso disca na masame abai no na me ni ho nti no me fra ne na o ka kire mi sa okay ende yanko na yanko hasi binya same ene na di nkoma enti se sika ye ka ho asem ye 10,000 Ghana cedis ena akwa ko du same ho eno na wo gi sisi a ana wo gi interest bi aka ho me je no say interest no ntwa dia panet na ma na gi aka enti se sika sen ene na nya same a wo gi e be free okay sisi a meji 13,200 because panet na 32,000 and the interest na nanke was na 28 so 28 interest na me de ba bom ya me ho but 32 na amana ba ya pan. Sorry, the number you dialed has not answered. 32,000. I was there for a yes same and what to say na homa ne elbum no same and ye friend sisi a machine run say what the 10,000 Ghana cedis no e dia masame same so according to Roda of friend na wonya no and sisi a ye frost same ni e bisa ne say no right machine run no e dis asika no e ma no kakum yet no kwakua no manti same any eguso a ye friend no and so wo je ne say the number you dialed cannot be reached at the moment. Na denti na wo so wo to machine na ye dis scanner repair machine all of a sudden also me nya anje machine bi ma dey me pa show me fe for kaka along the line na me ntimi nkwaje second bank sika 17,000 no fa nkwa wo ma me nsa nya ahwande mfa nya eduma ntina wo say me cancel second bank no mu loan na me kwa akwaje no nti me cancel na wo say me sika na akoso kwan mu ha. Okay. Enti machine na de kwa dey. Aye printing machine de printer banana stickers. Oh okay. Enti no na nka o de kwa akoye. Ah same kodi a aginamu a ene sika no akwa akodi same ho. Ye buso a ye fresh same abusuafo. Ye fresh same se ye benya same. Calling is busy. Please try again later. Say ye nya same so dia ye nko eye machine run ho. Machine run se wo de sika no amasame. Say ye no kre. Say ye no kre ye pese ye so yedi ya suti bie eno no waka che roda enti yaso ye pese yete efri na no se no pram or the sika no amasame na senso eno the number you dialed is currently not reachable. Enti producer se wunya same a ye fra machine run so no ye bisa ne se no kre or the 10,000 Ghana cedis amasame no de mana ebreben ena wo de mano ye fra no na afa ye bisa enti wo so wo je no say 13,200 13,200 Ghana cedis. Na sa 13,000. The number you dialed is currently 3,020 a bank no and I'm saying nanka mutuan 7 months. But he say a trim scan meji and match a trim in 1 year. Okay. Nti na say interest no cry interest in them they are function but pan interest no yes say. Interest na 2,800. Paper ni na wo ho. E wa hasisi a me de buy. Okay. Nti no, ti say interest ni dey me dey aton. Me the interest na aton chain. Nti no panet na ma na awie me no nko ade me ma na nya meka. Eno na wo je. Ah meji dey akesta botin. Nti scan kodi same ho no edi bosu me san fie san. Okay, scanning na dey ko match ni mu wo. And according to machine round na say this year ya. Last year match. Ah nti na say machine rounds me na ka say 15th May ni mu last year. Na say abefa machine May ni mu ho. Na dent na one fro. Ofra no wanya wa na said one me na kasa last no on ma me 27th June no
nti na me twen se obeye na eyi ewie no na afra nti me enti ko bi be fa machine anka wo expect se obefra o say obi a be fa machine ti beji usika e na so wa ntene nka e na odi sika na ma asame date na ono no de ahya me na enti machine ra ne de oda so wa ashton ho but unim ni di ye friend say me am de minim ni tu okay yen ko producer hoy na yen kwankwohwe se wanya omumu bia producer wanya same anase egusu akakra okay ebusa for enti roda case no ene egusu a ye ka ho asem no kwa akoto machine e de akwa akoye adwuma ni sika akwa akodi nsensem ti ye he se ye beji sika no e de ama no ha de wasem ne hia ne se ye no kre e ye no kronko ade ye begina Ghana mamra so ni aju sika e de ama efise obi huhu emobi nkika aha sika na abaya na brenya no esese wo beji sika no e de wasa ni srem na ono etena ho etempenten kwa enti sika no eni egusu a ye ka ho asem na ya gini nyina ye njinja bi e Japan futuo de wodi usika samba nko ade ye beji ni nyina e de amawa one city cry enkam enti egusu a ye fra e ye machine run se yan de a ye nkɔ no ho ne ene no enkonkodi enkom oh printing press machine no me ba cho bi shawo ora me paso ya ne kasa kakra tie no hello me paso line in the macro back why Bobby on the line oh with you okay me paso mu aba client yan to aso me paso na wo to machine bi ama roda e baby atwam no yeah na paso me ya de just me me aha na me paso ababa one so tia 10,000 Ghana cedis to o side ema e baby would disikane koma yes same repela bi ana odi nkomoni finfin be pa cho sanete o so tia sika na mame so ne repela ni nyina e be tia sika no 10,000 Ghana cedis na we tia sika no repela na disikane bremi under this kind of brewing into one mini transaction. So just when I can say to métier. So be thought they were not for this common for. That's any part of this kind of bro. Now later no ni pana because the catch shows say. Ni pana so on part anything from Sikamana. Why now this kind of man? Straightforward answer. Na me pese me tia me yi nti na ma me okay. Eni pano na o ya we say anya ono na to but no gina fifi mo bi. Yeah. Papa Sankemia anka me frɛ de anka water ade ne say or this can number e be me no. Sa ni pano no one from so this can money o. But say me pa to me say e won say sami no this can buy na enye ono na eto but e bi for na girl we ni no ni from Adam ti me ni transaction ni pa na me ni no ono ni pa na de nchira onko ni pa no so la zo no be jina akeka de ope so to me ni be so be jina akeka de ope de so woni me girl no I saw about we can say can one seven I'm seeing media man. I'm not the kick at the operations of an man and I could be I'm so uncle. So the panel or Ben and Nipan now with the same place. The Pacho Mate, and you Pacho Chemio. I'm the permanent be make a Fred Japa TV. Okay. Na for the Assembly by in chain. Yeah, I feel what they are covered be better 12. Me si kana wo boy no me bra me pacho nya bo chena tie me ye de ye be hwa masem no ase atu okay you know eye boko save me number ye be ba ona ase why ai we de boko I mean ye ne uni asem na asem no so no ye wo ka no we di bimbebre na mum e san se wo. Okay, so your hand comedy our new producer Eddie ya. Na so o confirm so the scanner masame. Yes. Enti so the scanner amasame. Na menu baba mbi so wasem. O kwa ko tue sika ma machine run.
okwa ko sika wa machine run onne same na call ya na say wo discard ma same na ono nkwa akotua he na me no kra ni se face day na me call same wa na oni me di machine ho nkomo no ono na same na di menim ne machi kowura papa ne shop mu ho amene no papa ne tena asisi nkonya se ya me ya ka enti odi nkan ko ho me di nkan ko ma papa ne nim wo ebia machine so kire me ma me hu nsa machine esi ho acha mfutro nyina wo me di no kra da dance ese odi adwuma ache na me no kra ndi ende minim so odi adwuma ache ena minim se esi ho acha ne de 40 aboma e wo se sesa party bi na dania diska ne ye kwana nkasa de me kosi same so ena me diska ne de ma no enti mo diska ne kwa ne de wan ko bi de me de ene me nwura papa ne shop no wo bi ukwo bi bat we nwura ho de me nwura papa ne shop adentia eno ne nkwala asama ma ye nka na wo area mo wo Ashtown ho okay sa time ne de na me san so ye book edwuma foforo wo Ashtown area mu ha enti mo diska ne ma same so onkotua aha na enam se ono ne wadi me boss anim so paint ne mandwe boni bia nti echire kra sam ne ye say na me fra boss ka kire na boss ka kire me say ono kro de din 4000 ena me san be bi so obi na o say same ne subanya no na me ni anya dia me san kam sika okay inti same no onim nimpa bi oben na na say same ne nkwa na anim no pacho ni ye nye obi oben same a yebetimi afre no ebisa ne same ho asem onim obi asa ewo ni subanya na ne shop no say o se same a block o frɛ na wunya no on block me ba me frɛ na ekɔ but on fa okay dan o kan sa ma me mbo akakra bi piametim kakra same suban ne say endra me frɛ ya ohun say eye road asika ne ntina me frɛ ye no tama on ti say road asika no na oni me di nkomo epese ohunu me nipa ban ameye ba me kye ne say me ka say frɛ Japa TV ha say ya ohun say road anti na me frɛ ye no oh yes oh nisika de me chia na o ka take on oh na so a free honor my friend more than 20 times Samia owo Ashtown oya repeller e wo hono on fa ne course biem na bra same yeah sana subate ye body we Japa futuo same ya wo Ashtown oya adwuma be painting price ni bi yes me pa so ye body e wo Japa futuo sire baby o woni ye wo Ashtown boni din na sire baby o wono same kwa na menim okay o say oye nipa tietia tuntum ni modu o Ashtown mampo hene efie nu gata kese bi na da ho na echi ase omo stores bi omo ye fie bi o ha omo ye stores nkete bi shem no so ya printing price ni bi o ye t-shirt ni bi bia wo ho okay na sisa usika no kodi ni ho no ombie shop bi mu o shop ni de obia na kwalate ho ye adwuma sisi aya me no kese kura no na kwalate ba kwa wo nkoto oro ankasa debi ukwa na kwala ni brebi mesma obi mpakron de membo ndi mesma obi e we eremu ho ko bisa no se same wa he na mpakron se o na kwala nka che mpakron se onjina ho ntwen na o frɛ na ba na nam se mpakron no oni asem yo ne be ka se wo dia me ba oh na mpakron no se mpakron no ase e me na nam pese me hu ni se same na wa ran na woni aran nti na se oba na okọ onenam ho na me eremu ho enti same ye nim de so din so ewie ye body wo Japa efutuo Japa TV roda 10,000 Ghana cedis na abedi ho no ene ye ka ho asem enti sa won pane toto pane no a me pa chaw ya number da TV ne so fa na fra yen ni ye no nka sika ho asem same a wo Ashtown woni roda enkamo kwato machine na ya roda se wa nya nto no ye bo din awa Japa futuo awie obi a wodi same bia so fra yen same sa won pane toto empane no a na pese onya sumje wo Ghana ha yi wadwuma dia yesra wa ahoma na da TV no so na fa na fra enti sa ni yesane ba fam wadia same onfa hunni same onfa hunni enye easy ma okra Japa futuo so ena roda ababe pie no baby a wo se bia be wo pie enu ti sa won pen ntoto pen no a fra yen na send sika no ma yen enene chine ya ansan ye take action Ghana ha wo bia ntimi fa mranhye ni nsem esise ni ya ye too much enti ye ni obama same me sanso ato nkra biem se tokro bia wo se mu bia fra yen na roda 10,000 Ghana cedis na abedi wo ho no send ma yen
send the mayen and sana yes I from Abaho yes send that roda kawakuma to yam asam na be pie ha de ye bedi akire e de ama on say ya fresh samia ye nya no ya frem as wa sheda papa wa sheda samia sheda enti sa asam ya grandpa baby a shebia asam no aba be pie mu ajapa afutuo de wo dada wo sika no ye benti ni nyina ma kapra kra enkam enti ma yanko ye nua be ma abrampa na yanko eye case number 2 enti onyonya for mensa abrampa ho a me pa cho betimi atwen ye obetimi atwen ho ye nua be ma abrampa ho a ombra na yanto wade na afei yanko case number 2 apostle me pa cho asemi yo lady the aircraft no the minim say no yehu te say the nanabi ne edi nkomo no yehu say owura na yanya ne din no owura yanya ne din amaye ono de owie na adwuma ye na ne nyina akodi same ho say the trend so ye ne ya nko ni mu ante say eyade a waye wo ye ne ye say sika ne ne ho a enka nya ne say odoje a na adwuma mu kura ontumenta na trese same sika no akwa akodi ne ho o de awusa ni sirim yes na ya na da bia ye me nwanwa se obi asabe oti ase na onwuye de wo kura na ya twene homa ne sika na japade ehoma nso so de ne noma na kampese obi a wote ase ya wonim se sika no wodi a eye de ne a obeba so aba abeda wo sika bi wo ha yendi o ya da ba na mrantie ne bi me hu wo ma dwene kura ade na wo ye no wonim se eso beba asem dabi na wo age sika je to no ho a onko ba ye kura na asem ka o ebi a BBC ntimisro 1000 bia fam sa ntibi a dase misro ba je ka ho na what me ade sika ne nyina se se awure wote wa wonta oh wa one time kura ba ye wo nyina etetale no na ba no so same wo yesa eti same a wo ashtown mampon hene efie no enche ho na ti ho ya wo ye wo repair mfidie mboa yes aha ye frew se bra ne be yi ona anya sa ye to ho a ene asemo ti ye so open moja a watete die moja dodo a ye de nsuo ebe frɛ mo dia me da say apostle mame ko ode ne ho DJ Nana B yo me da say Diane geja hima me da say bebre na ne nyina ne say same wo de fitie no a na me start me frɛ wo enti wutimi deny say me frɛ wo na ma frɛ dodo mu enti woni me number same dwe say bia sana na machine running ka say cases na ko be bebre enti o unstoppable yet me nya bibia fa ho yo it's never true same share soldier force ka kra yeje police force ka yeje what you say empenifu akese a wo mo sika akese kra yeje na de be chi na wo no oda so ye printing press ni bi e wo asta ho na de obese wo de ekoso na wo ja oba atena wo store say so bi ba ya fra wo na bra it me say woni bone ahodo a wadi nti wutete samie ye catch you straight o we e plane enye plane fa sika no opa fra ba yo ni sisi ana say wo me number no Francia and I said, studio number said, dear Frau, Francia, sometimes run about near the Mucho. Be patrol Central Police Station in the enemy. It's where you're in Tantam of a bra, open WhatsApp, now person yes with the with Juma, Branabetria now won't talk. Branabetria now won't talk. Now, South Subantan tiny dear, yes, so got I say. Oba Sabi, one won't ha. Now, want me to run the fear, it's a bank for that. Now, the already the other. Ajojo who akoda girlfriend akoda wife nchen ama o madua ne adie I mean give me na person kire no kwasi aduma nko aso no mo de buska yo na asem we ye no ane say na me same me ka cho asem na be pia japa futu so ne de ontimi fa ho di o oba sika yendi ye tafre enti what tafre so de ande oba fiaba wo ba sika enye wani wu so ba be sika same wasam no we enso eye second video no so efa abrante bi onu so no asa ye ni krom nia no so nya gidie ewoni mu ne kwa wi ase no so na koye ensempi onu so ekotie na no di semi ekohwe video no so na ye hu nsamo so a ode etu eja ene nia ope efi abrante no ye nkohwe enu Mr. Akurugu Amos, good afternoon. Good afternoon, madam. What on earth to say? Pacho aya.
Na free hin na buy. Free Moro Market. But me age more K University. Me a security officer. Security officer. Yes, madam. Akwaba. Yana. Ye de egu ani na den na pampam wo boy enkoman. But you me da say. Me din da kurugo emos. Aya no bom se mema. Ai me a security officer tin bom. 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 Me din da kurugo emos. Me free na Vrongo. Okay. But me age more K University security services. Me wa me danfo bi ho Same Akanaba. Ye nyina na wie school Sandema senior secondary school. Enti ye wie secondary school no no science department. Na me wo general department. Do ye nya danfo secondary school ho. But na me nua ba ko no ye nyina na ye danfo ye wie the same JSS to the same secondary school. Now no mienu na ye danfo. Enti fortunately me nya jima wa hanum no. Ina no so nya school Wenba. Na ompa atwa say me guarantee me uses me senate as a guarantor the man. Ina me say da bi me nim say me te say o ya sa na ma na anipa no wantua o ba kwa pension na aye problem. Opa me twa sa ama me danfo no ba ko no Bubak azikem azik ya friend Bubak. Ono no ba pa me twa say o ya sa Same pa me twa more than 3 weeks. Na me so okay. But then na me so me ya distance wo UCC. Nde so one power change. 3 weeks pe. Oh, say me hu say ye nyina na ye wie the same school. Aha to by that time so na me wo UCC. Okay. Aha me ya distance wo. Ti me say okay, nyame adom me man ya gima ye. Me so me sa ko school. Nti ono so say obekọ school dia ma me mboa no. Na me boa. Na so wo dia on yesa on yesa. Sisi wa wie school no. Wa do akati me say wan ye gima ye. But otimi ye sika. Akotua kwanese. Sometimes 15,000, 12,000. No me gidi. Okwaji o ankwaji o me frana. Sa na waka o ye me ya botre. 9 years ni. Hey. 9 years ni because first disbursement be winning me co-printed statement ni. First disbursement here Friday November 24th 2017. Ina osase egisika no. Sa akopema ne. Enti what there was net na e guarantee man gisika bi man na. Yes, say as a student loan. Okay. As a student loan, this that time no this offer was net. Enti student loan. What je sign the man, sign na. O gisa akopem say obawie school. Ya de ma mo bosome ana. Bosome bia semester bia o moje. So semester bia aha no per aha say no. Okay, we need a principal loan or my community or G8 times. Or G8 times our. Enti no wie school na unya adwuma ya no akotua. Oya adwuma ya omutumi tell free o salary but onya adwuma ya ope abotuma asase atua. Okay. Enti wo wie no oya service no maka chere say kanaba wan sase omutua mobile money. Enti meti say o tua kakra every month 50 cedi kura na interest na cc akole we na no ya de obotuma ka chere oh me no ka chere me sofo mbaya ina mbaya kwapema ne so sie me hu say odada me ontua Bubak na wagina so okama no ofre na wanfa me so me sie me fra na wanfa last year November ina me man message threatening say me there ya was secondary school me there me kwa asware ntu tirimu adwen pa me kwa asware ono anim say me kwa asware okay na me nua panyin so sie o ya kwafo Hey! Akukuti menyo! Waswe! Won kwa sorry. Men kwa sorry. Enti woni mbone fate. Aha.
Obi yo hey, ube hey. Ti my catcher say onu a onim dada. Na me nua panyini ono so oye adwuma o kenu ese ho. Ono so oye konfo. Ti na ya nyina ya ono so wie Sanma secondary school the same school. No nim wanyina. Onim the way me nua na te onim the way me te. E no so wontua. No so wontua na me man message say me no mempe we. Aha nti tua de a amede abibebi amede no ba fa no. Maybe on panel. Maybe about me na offer me so memfa. Okay. Also over take her baby na mete na ya ho na mete biem. And our or start text me message so pa cho but tua na so anytime bia me ya na odi no there the sa kwapema the last year November na ni nua ba ko no so ya Joseph Kanaba o wie ke university ha o ye igma o Accra Water West. Ina o man ni nua no frɛ me pa me twa se o te sɛ me se me de no ba kɔ radio so me de no ba yɛ senti January this year January o matu esika no kwapema ne me frɛ na onfa enti se wantua insunsuanso bɔne bɛ ne benya wɔ so oh me de last time me catch and say first of all me maba aba ma obi ate na wantua de a minim okay pero me se wantua negative impact be na beba wo so me so okay say anono me cooperate we no omo ka tell me say me aka me 24 years na makwa pension nti omo say from now to 24 years you know maybe kura no me ba ho a maybe me kwa pension a onya hwenje this o ko one city kura sisi kura 9 years ni kura no 20,481 cedis .48 pesos. And so so one could na akwa pension mo ma hwe na say we no na 9 years o dey fa say sisi no 9 years ni fa another 9 years ka ho 20,000 40,000 they ayanja 48 one no anchan na sa fa another year 24 years aka me ko pension and then can I enti kan ba ya kase enti me mo say o mo frɛ na so obetua my man plan say mobile money use mobile money and akọ ko tua kakra and sika no kura say obetua kura na akura 20,000 maka kire ne say Kanaba 20,000 no ya nim me te o say medika na sika we nu o ka say fa ko tua o mfa ko tua unya djuma ne yakura na maybe ho ba kire okay but on pe o ya na dwen say won tua wa ya na dwen say won tua nti me fra na onfa last me fra ni nua no Water West de owo Accra me fra no ono so say ai Kanaba de na akura onim bia sisi apese ye de na ma sisi no me pese won ko tua sika no ma me nese Kanaba we owo Kumasi ha ada ma minim o fra na wo fa onfa no fra na wo fa onfa on ka hwe nkyerɛ Bubak no so agina so mana no so fra na onfa on fire call. See, when was the last time on an Kasai? Me na that day na what farm corner say we me number. Sorry. No, you call for friend me friend na come by last month to work come or pick and say kuruguni ana me say I say o me work come see am fra why. Anu me sa fra na wanfa. Enti nimpa na opa wo che na de na wo ya fa ho. Ono so ofre na o man message sa wonfa nti ono so ka che me say wo ko burochire okay menya Sami Sami yeah same Sami okay good afternoon bro Sami good afternoon madam me ba cho na ho to say na wo so me ba cho woni Mr. Akurugu bye me ba cho enkomo be na wo mu mienu mu ntam me pa cho bie wa no kasa den kakra wa menti why na kasa mo university no hello me pa cho menti o na mo university na say student loan na o guarantee man so ishana mo say we use kuna ni package mana material sa understand so and the new year so about na so no get so yet
Ama, and I'm also real no store day. Meaning, I'm battling with during the job. One year, Juma. That's why. So it's like a battle on that. So, offer me now, like, if you understand through the or more info, or my account also, that I requested for, or more Kuda. It's like, we are in our end now. So it's like I couldn't put pressure on me for that. So you know, that I'm still working out the things much more because of this. You know. So I'm still working out. Okay. And if you're saying you can't want some. That's for me is community one. What I say? 2021 I'm maybe. And if you're saying and at 2021, and for like 4 years. 4 years. But why? By your can 9 years or somewhere. 9 years. Or guarantee tomorrow and 9 years. Guarantee yes, and then no guarantee. Now, and come on, Ben, and catch a catch and so we school, who bet you, and answer when you're Jumaya now bet you. They should say, like me school not get to see then Nanka or Matiti, but so now it's like since I know being work for me. That's why I just suggest to him that I'll pay him for the year. Now we are school, Akrugu will be him. Okay. We are school, Akrugu, what will be him? Oh, what home and Naka. One and a Casa, Nasa Wakon. Me. Makono one, Makono, many madam who can afford. As some men are Cocachano. Oh, Mukweno, like, it was like a friendship. So, my catcher and say, I'll start paying to him. I'll start paying smoke. I didn't know. Okay, Akrugu say, Sikano, a yakasier. Enti, I was so Wukutia. Enti, what Jenny saying? You say no statement for metal. So right now they're trying to say I'll pay through their momos most. Now when him so to be in what's in a while can I casessa? As the motel was not easy for sale. What's now can mean to the young patcho? Be a one look at as lemon could eat mammy. So right now I don't feel happy because of senior men this year. I don't feel happy about it. But from now on, my young could be just as a baby. And they are just cano. Yet the ant mean travel won't chana cacao, the edge in the boomo. And your betty and some quite the ant me now, but Rama, now chana 5 cities, 10 cities, because what is our brand mount? Once near utilize it, and 10 year case now, Babedy, what the edge in the boom. Yet mean travel won't chana 10 cities. Mr. Sammy? Yes, Mama. What I say? Mama, but you're not letting down Utia Isana. Another head is down Emco. I need to Utia more than that. I think. So I will start. And since I wouldn't be a Kanako Drew, a Kanako Drew saying, may request a statement for more. So, Mama may be it's 20,000 now. 20,000. But and the episode bet be at Sofia. Went me into across so to half. Near to me the Quatsiman Sana. Yahunia no becca. Mama, the season. Why they have me? What I say? You say no more than Michelle Canam is spinning a much like. Okay, Mr. Samuel, you've been here war at Japan TV premises. Japan Futus, you've been here. What I say? Mama, you see me around though. So, what Kumasia? That's Daisy. So, Ghana, so. That's why. Oh, Ghana, one the other thing about Japan. Immediate now, can I make her? What I say? Immediately, I'll be okay, and I say, I make her. And see that Ben, I'll be young.
now because of the money, no, I'm passing around in order to settle it. That's what I was saying. Let's say because of the money, no, I say, may hustle say be a may trade come. Right now. Was only the other hustle, but me person me you know champagne for no nothing. E wo fear yet for break here. E no no timi ma hustle na hustle no njai. Enti da be na be yakwan. Mama, my God, because of the question, local bush, meaning there no one of in the actually am. And a free and Mammy Frey, make sure you know, and you better. Debut, me patrol, I was some new young commodity a higher. A free and a free and a cost. Oh, say, Missy, your friend, no friend in America, they are missing and you married. Producer Nana. Okay. Okay, me man, I watch back. Now they be paying with Japan TV. No, Mate. Now, only so a Krugun says from Pa. Okay. Only so a Krugun says from. Listen. Ah, Mr. Krugun. Canene Jinason. Me pacho, Mr. Krugun no Casa. Sieno, me pacho. Hello. Kanaba. Yeah, Kubu. Atisai. Pacho no na usoi. Aha, fine. Na adentina me frawa won pese offer. Minni around Kubu, what's the original? I'm having in order to come and settle it. Aha. Enti da bia o settlement no. Some guy was o de tie. Why would it more like tie Kanaba. Me see another idea. Kanaba tie. Kanaba. Yeah. Tie. Usa me da bia me catch say me ha adwene. Oh, me ha adwene but me person me bia me ma time. Maka tell say tuadia kakra what me catch say oh, what go tuya quarantine 15,000 12,000 last o catch me say the last time o catch me say what tuya quarantine sai sa wakra kura na juwe o kwaji sika nto firi ha ba fa o fa wan fa last year o do blood number frame me ko Joseph Kanaba what frame I say oh this year January na mbo tuesika me say ahun hia me say tuesika ni na ba tuya kakra until assuming that 15,000 12,000 onya ope dima fa no there but no last o catch ma catch me bofu ma catch say oh onya dima there aye but continuously la data anticipation no o can you 20,000 I mean 248 1.84 nti sisi 9 years ni what in 8 times nti sisi anu meteno ha makachira o say minim time ambakwa pens but minim dambewu nti my family members they are not aware. I told you one person otuya zero me enye dia me imagine say ntia ori ba be me fa because and I'm requesting o my Brasa me me banso we no ya no wontwe twan enam se ye fra wafa odi ni die amaye ba na mpasa me ka cho ne say me ma na wotwe baako efri enne ekosi next week ma ye hu wo fie ha me ba cha wat nkomo na mni odi no no mate efri enne ekosi next week ma ye hu e wo fie ha na ye ne wo sinkunwa na yamfa ye entu ye sawa madia na wana wodi insuo afra wo mojam me ba cha wat nkomo na mni odi no because Ghana hano emra ewa ha papa wapa na progwa ka cho so ni timu aden pa won kwa sorry so wonim ni ye pa oh madam for amene wo sinya ha so wonim so won kwa sorry so wonim ende okaje zini ne bet se on kwa so ni de nni o so won fa bonenti but aba be pie ye nim de ye de mra na be ye adwuma enti ya hwe wanim sefri ne ko sin next week be be pie mofia me ba ho bet onu anga so wonim tin ni pie bet as problem na ba onu am what wonim tin na problem aba onu so fa problem o si onim da obekọ pension ba wonim da obewu asam na waka ne mu otu enti bra ne yensim kunwa na yenfa yie entu yie why mate mama mate me da se so wo je bra ne video mienu ni nyina aba
ya hwe wieni nyina so hu ania ekosi ye ya hwe video na edi kan na eye ababaawa no a odi ne sika so bi ope machine na sese wo so ompe bio no wo hwe no ye na e safata se oyana se bia utimi nya gidie wo bi mu na utimi ma ne sika 10,000 Ghana cedis so fa kono ko tua e machine wo sika ma esan se wedi u boss eni ma kwaji machine e dia man enti wo so bedi no credit ma usa e wi ase esno bia tie o yesi esno da bone kra na esno oyio enso edie obi ko wi ade ofa no so wo pa ko wi biscuit keke be buwaku chese eza o boss ne fa ne be ono de chese o bi video woni hu bi a chese se boy ni di bibia o di se bi nyamra sem bia obeti ne ho boy ne hu beti na kire no ba wo die wo de fasoro a wo de fasoro na na wo so de be fa ntenu de unsuro ebiase gidie anso benya gidie wo bi mu sa ebia nipa ne nya de ma anaso betime nya gidie 100% de ama nipa no na se nipa no ankasa wonim ni yie na even kra na woni ni fi nkra brem a wonim no kra na sen no boy ka se etire nya boyfriend na apemu ahwe wonim tasa be bibi no dwe hu mienu ena se o almost a machine run so this kanama adam for you I wadam for no se o friend na one fan it's o be anything e wi ase agidie na ankasa no eya ye bibi nipa ya machese gidie no wontimi di nipa obi kwampo ni bi na so still kofo be make some mistake ye for we entu ye hofo kakra na Mr. Akurugui also na say second case ne so yeti ne koye also no nkwa sorry ti no sa boy na oye no gidigidi se bia o ma metua no a o to no Akurugu say enkanjo say ono sorry no wunim ne dada we ne SHS friend wunim ne dada sorry no ono nkobi se du so na samo ko mo we solution na ne service na ono nka hu bi enti no jai se na wo to no na bra betua wo ka na enye se wo hokoji loan no ono a o se nchen ya ne pension plan na edwa betua da bi o se onye isi no we ya o service enti bo mo de na bra betua no no sorry no no o se no sorry o ko bi no hu mo bo ti bo mo de se wa betua wo sika no na no so every ho abusia me da o se so wo je bre na ye ko share video no mo de so be like na wa share that's why I subscribe e amami. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.